ngap yang sobha ya pilang baro ha kan kapor ke bamenta pilawan khori yang da iba du bat ha kan kapor ngadon kawai ke benta banyak pesan bat pika kuma gospel ke jong Matius kalau besan ke dekat ke belai ngeskem kan ka jing pesan ke jengi kan ya rap ke jing im ke jengi baman la ke singi kan kuma gospel ke jong Matius kalau besan ke dekat ke belai ikentin ke benyalat lendet baro ikentin ki boang kumne suk ki baduk haka mensim na bajeng ki long kahima ki benan haka jiem ke jongi baman la kesini paladon ki brio ki bedok ada ki ong ngati ngaduk palat bun singi ki brio ngi ong man ai mensim ya ki ada piduk kat beduk rukam nilai tang ba pirus pa ka mensim jong pi hari habagi pulih ka Bible ngi syem ka ni dukhat ka bang sup ki baduk hakaman syem na bajum ki long ka hima ki benang ka pelong yang ngaru dengan perkhat balai uji su ong sup ki baru spa hakaman syem balai ong sup ki baduk hakaman syem haba uji su ong sup ki baduk hakaman syem kenal ni dei perkhat bha batti jiliu ka namar kalong kentien ke bajeliu bha haka jing yam ke jengi kum ki bange kenau ningkong ngan ong ye phi ni kum ki briu ha bangi ong kam le la phi duk ru tang ba virus pa ka man sim hang ne ni ken ke shapang ke jing sbun man sim jong ki kajing kulit mensim joki ban ai kajing isne jongki ekiwei kajing bha ka jongki ba kajing ik ka jongki kata ke ni ong ba virus pa mensim Henry haba uci su Kristus kran sepang suk ki baduk ha ka mensim ong par suk ki virus pa ha ka mensim kran sepang kajing sebut kran sepang kajing kulit ban ai hang ne uci su ukran sepang kajing soret bat ka jing pediang lade ba philok nong pop ba pediang lade ba phim long ai ngan ai ko gen nuksa ka balangkot ha kan ka pot nang tang siat pat ki wei pa ki bikhot ki Bible bangin syam ba uci su uwan ban pendus pa yang ai phi na in pai gen nuksa ko gen nuksa kan ai phi shibu ladon oi briu baru spa ba bat une briu baru spa ba lawan hako ke senang ban ai ke jing rap ya ki baduk ban perus pa ya ki bat hako ke senang adon arngot wei ubrio wadap abiang here udah lek duk bat udah priang ba ulong beduk heladan pada wei ubrio beduk dah lek rus pa papat udah pong jan pa udah syok sarong udah lek keleu uang ngarus pa ngalon kam ye yano ru ke jing rap di habakum ta hawan une ubri beruspa yano unyarap ya une ubri ba pediang ba ulong baduk ba mlong ei ne unyarap ya une ubri uba akruspa ngathrai ba pitip baro unyarap ya une ubrio boong ba pediang lade ba ulong baduk ba mdon ei dina de ha ka juga poro ingin pai ka shi ka aski nang korin kalong wa pra ka khot ka bakhandai ti kentin ki ba angkum ne namar pi itu ya ka jinga e ucisu uba utra jungi balau ulalong ubarispa penban ulawan long duk na ka banta jong pi kenang ban penruspa ya pi da kata ka jingduk pili ina uji su Kristus lawan sikap protai ban penrispa ya no yang ya pi tumta bangin yo ya kata ka jing penrispa ke jong Yesus na bangi ngin long ti penrispa kenau ngide ban pediang yalade bangi long ki bedok ngide ban pediang yalade bangi long ki bedok bangi long ei tekum tangin yo ya kata kajinga ke jing pen iem na uci su Kristus ya ka jing sius pa ka bekenja mensiam lada piong bangala hok rupa
Ada piong bangala hok rupa ngalan kau syu ke jingpen kan mau ba nginom yo ya ka spa ka bu Yesus Kristus ka spa ka bakan jamin siam. Barkane ka spa kamde ka spa ka wastengka arengka lagi spa lagi hajaban Kane ka spa ka theo ka spa bakan jamin sim ka senam ka jong Yesus Kristus lagin pule ka shti sa Ephesus kalong ka baningkong ka dikhot ka banyo. Katangan siam. Kikentin ki boong kumne. Hao bangi yo ka jing suspa da ka snam jung o. Ka jing map di ka jing pala jungi. Ka bakum ka jing ken rei ka jing ai jung o. Kilai i. Bakane ka dei da ka snam ka jung Yesus Kristus. Sangen pule shishu ka shthi ka badingkong ka jong Petrus kalong ka badingkong ka khot ka pra. Haduk ka bakat kendai. Ini siam bakam dek aspa kam dek apho ka penduspa yang ngihri ka dek asnam ka jong Yesus Kristus ka penduspa yang ai pi bangenyo ai ka hima ka jong belai. Dikentin ki bo ongkum ne. Haba pitip daki ki basep kum ka rupa lan ngak siar. Bala siuspa ya pi nakata ka jinglong jing im bathala jong pi. Ya ka bala ai ti pateng lapat yang nak kikpa Henry nagas namba kodo kum kejong ukun lang brot baklem pop baklem tobria kejong ukris ken kelai la sus pa yang ai pi la pendus pa yang ai pi la pelong yang ai pi ha ka hokken pi nak kata ka jingim jong ni jong pi ka belakang ka basmio ka pop Kan mau langi pediang ila de bangi long ti bapop utra upanduspa ingai pida senam jong o bakum ta ngilong beruspa ha penjamin sim kum ta ngilong ru ki ba ha dak senam ka jong Yesus Kristus kata ka de bat kum juru ken lagi pulih ka shti Ephesus kalong ka balai kadikot ke bapra nim siam bau pol apostol usaki ken bau yo ya kata ka cingkroi spa ka jingai ka jong Yesus Kristus ka balong ka cingpen niam tang bau uyo hi ban samru shiki we pan ya kata ka jingai ka cingkroi spa ka bamla ban ong syo tungin pole ya kini ki dekat Ephesus kalong ka balai kadikot ke bapra ikentin ki bong kumne hanga ken uba kamret ban yo baritam na kiru khoj baro la ai ya ka ne ka jingai ya ka ban yala haki gentle ya ka jinken roispa bam la tip shu ka jong ukris lei upol apostol usaki ken ba la yo ya ka de ka jinken roispa ko la ban batai shu la lo ba kamret tam ro yo ka jinken roispa tam ba uyo ban aski we Ko ki parang be ye jonga. Haga jingyem ke jongi we poi ru kum jukan. Hau chi su ong suk ki beduk haka mansim na ba so ki long ka hima ki benang. Ni yo ki ngejibab beleng dan kaman long ki beduk haka mansim. Dan kaman long ki beduk haka mansim ke wan dan kaman long ki basyori. Dan kaman so tu bangi long ki nong pop bangi long ye. Hendak hendak senam ke jong Yesus Kristus, dak ka jinga ke jong Yesus Kristus, dau Yesus Kristus an peruspa yang ni. Hari ladang ngau pi ngile hak. Ladang ngau pi ngile ruspa. Nginam yo ya kecing peniam. Nginam yo kaspa bukan zaman simbole ngil ak ruspa rupa. Tekum long uji sukusun ai la bangil ak ruspa rupa. Wan ban peruspa omdei ki beruspa rupa hari yang ki badu. Yang ai pi wan peniam omdei ki bahak ya ki bapa. Hakare apa? Pidei ban siorit yala de compare kat nok vision pidon kano kardan bangal pingi don kreng dan kam ban siorit ban pediang bangi long kinong pop hang ta ke inyo ya spa bakan jam sim ya jingai ka bakan jaman sim ya jing peniem bakan jaman sim ladanga pi ni pediang bangi long kinong pop ai mo utrai upernus pa inga bakan jaman sim nama Yesus Kristus ang gospel ka jong Lukas kalong kebesan ka dikot ke balai pu ki kentin ki bong kum ne ngam sim lawan ban khot ya ki bahak Henry ya ki bapop syaka jingkela ke bamot dai bau Yesus Kristus un knang
man peruspa yang IP pio pediang la de pengilong kinong pop wan man khot yang IP kum kinong pop kum ta ton kam yang IP bangin siu tu bangim long AA bangin siu tu bangin lang bacot kepada ayu yo try uji su wan nam ta jong ajong pi man peruspa yang IP dak senam ka jong Yesu asai kui pari pop jong ajong pi dak jinge ka jong belai apan khot yang IP keng bangin long peruspa ha bakan jaman siam bangin nyot ka hima ka jong belai nak burung ka jong belai ngai siam pio jiman toy lemba kan ga jing pesan ke balangkor amen bat amen